Mwandiki munene wa chama cha Wiper Nthisi Anza kana Diaspora Affairs Thomas Musawo niwaumia wito na kuya tongoi ile mbetani ya ukamba kukwatanana kumokwata ambao mutongoi wa chama ki Kalonzo Musyoka masemba ni make makukita kivila cha usumbi usakwa nini munene wa ngilili miongole na Mwanza musoma watakananze vya Kalonzo ndio ndhini nzeo na yu ni vinda yake ya kusumbika na vala ingi wakani ya tongoi alama teo mukwata ambao na meo kwata kuko wa tongoi kumambaini ingi kukitia usumbi. Nakonza mwanya uo owengi ni kulia tongo ima akamba makwata na nthini wakukitia kivila cha usumbi nongi kana mukamba no sumbika zeve ya kinara wa chama kitu cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni nzeo Kenya yonde onanginya ndisianza ndune elelekie tuathei mukutho alema uthwa melekelie mbainge megwe nthoni atui makemea ondo ninonie Alfred Mutua akemewa nimba ya mukamba mathikoni ma Konsolo Manyao weyambaoni ye twesa chavinya mukamba wa kuvinga athame kwimasa tome wingwe waiye ikome ya mutumia